Zahvaljujem, uvažena potpredsjednice, uvažene kolegnice, poslanice i parlamentarne većine, dosadašnje parlamentarne opozicije, uvaženi građani. Evo, pri kraju smo jednog dinamičnog, napornog, u mnogo čemu teškog parlamentarnog dana i ja bih želio da i negdje završimo onako kako sam insistirao i na početku, da negdje dostojanstveno i u miru prevedemo ovu sjednicu kraju, a ova sjednica je pokazala sve ono što sam negdje lično i partije koju predvodim ukazivala svih prethodnih nedjelja i mjeseci. Možda građani ili dio građana tada nije do kraja sve razumio, ali danas mu je, siguran sam, sve u mnogome jasnije, a tek će dani pred nama potvrditi sve ono što ste imali prilike da čujete. Ja ću se kratko osvrnuti jer je negdje red. Naravno, nisam uzimao i nisam mnogo pažnje ni vremena uzimao u dilu diskusija u prethodnih 1,5 dana, tako da, eto, bit ćete fleksibilni što se vremena tiče, ali negdje je red da se prvo odnesem u odnosu na sam akt, predlog za moje razrješenje, a mnogo više ću vremena potrošiti na jednu vrstu izvještaja o radu ili ti podsjećanja na sve ono što smo za ovih 1,5 dana uradili. Jer sam ja 23. septembra ovdje položio zakletvu da ću svoj posao raditi saglasno Ustavu i Poslovniku, da ću služiti isključivo i samo Crnoj Gori i narodu Crne Gore. Tu riječ sam održao i ponosan sam na to i obećao sam neke ciljeve koje će za 4 godine ispuniti ovaj saziv Crnogorskog parlamenta. Ponosan sam što već nakon 1,5 dana možemo reći da je najveći dio tih ciljeva 100% ostvaren. Što se tiče samog predloga za razrješenje, da, tačno, podnijelo ga je 38 od 40 poslanika opozicije. I ne bih da završimo u nekoj današnju sjednicu u nekoj lošoj atmosferi. Znam da nije lako bilo kome. Znam da nije lako u ovom trenutku bilo ni poslaniku Imanbegu. On nije potpisao, najavio je negdje da će to biti njegov odnos i na samoj sjednici, ali razumimo. Gospodin Imanbegu je skoro došao na mjesto predsjednika partije, predsjednika manjinske partije. Manjinske partije po meni treba da budu uvijek dio svake vlasti, kogod činio vlast. Tako da sigurno nije lako ni ovih dana gospodinu Imanbegu, jer nažalost, a tome svjedoče i građani Crne Gore, nečija, bojim se, patološka mržnja prema nekome, a možda i velike ambicije koje često znaju da vode u politici u ono što je odseubistvo, vode neke, a onda i otežavaju nekima drugima. Pa možda i zbog toga molim za dodatno razumijevanje, za postupanje, stavove i odnos jednog dijela naših kolega, jednog kolegu sam upravo pomenuo. Šta je meni sporno? Nije meni sporno što je inicijativa došla od opozicije. Ja sam neko ko je bio dugogodišnji i decenijski opozicionar. I ne samo ja, nego i moja porodica. Ja znam, a podsjetio je na dio toga i danas uvaženi gospodin Bulatović, šta je značilo i kako je bilo biti opozicionar u Crnoj Gori, u teškim vremenima. Još kao mlad čovjek sam osjetio, na primjeru svog oca i majke, šta znači politički revanšizam. I zato kad sam došao na ovu visoku funkciju i kad sam uzeo da rukovodim Skupštinom Crne Gore, želio sam svojim primjerom da pokažem, i na to sam posebno ponosan, prema zaposlenima u ovom visokom domu, da je prošlo to vrijeme. Da je prošlo vrijeme kojem je Crna Gora svjedočila onim tragičnim podjelama partijskim i drugim prije 20 godina. I zato sam ponosan što za ovih 1,5 dana ovdje niko nije dobio otkaz, ovdje se niko nije osjetio diskriminisan, ovdje niko nije pitan koje partije, koje vjere ili koje je nacije. Ja sam kasnije kao javni funkcioner, iako mlad, već sam 12 godina javni funkcioner, prošao mnogo toga. Vode se krivični postupci, da sam kao opozicioni lider praćen, prisluškivan, vode se krivični postupci protiv sadašnjeg bivšeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, fabrikovane su mi afere, vodio sam dugogodišnje sudske sporove i na kraju pobjeđivao, naravno, u tim sudskim sporovima i mnogo čega drugog. Tako da ja od bivšeg režima i od opozicije ne očekujem već da navija za moje razrješenje. Nije realno očekivati da oni kažu odgovara nam predsjednik parlamenta, rukovodstvo parlamenta i parlament koji ima rezultate, koji je pohvaljen, koji ima priznanje i sa domaće i međunarodne scene. Nije to njima politički oportuno.
I to je meni negdje potpuno jasno. Ja znam da najveći dio njih, što je prirodno jer su opozicija, meni želi politički loše, ili će neko reći politički ono što je moguće najlošije, i siguran sam da samo politički najveći dio njih. Imali smo korektan odnos. I jedan dio njih ili onih koji ih podržavaju ili koje predstavljaju, možda i u nekom drugom smislu. Ali to će pokazati istorija. Ostavljam istoriji da to pokaže, a možda i dokaže. Tako da mene ta inicijativa nije iznenadila. Ona je za mene, kada je u pitanju opozicija, bila realna. Ali šta me iznenadilo? Što ta inicijativa ili predlog za razrješenje, moje uvažene kolege, nije sadržao jednu jedinu rečenicu. Kolega Bečiću, mi smo opozicija. Našli smo neke pojedince u vašim redovima. Pronašli smo određenu političku strukturu koja je zajedno sa vama pobijedila nas 30. avgusta, ali je sada spremna da pređe na našu stranu i da konstituiše novu parlamentarnu većinu i mi to hoćemo da iskoristimo. To je naša jasna politička kalkulacija. Nećemo na izbore, strah nas je od izbora, jer 5. decembar Cetinj i Mojkovac su pokazali nešto drugo. Nećemo da glasamo za odluku o skraćenju mandata, hoćemo da odložimo i beranske lucinske izbore, ne odgovaraju nam izbori u ovom trenutku, iako to nije prirodno za opoziciju, ali je sve legitimno i prosto hoćemo zbog tih političkih kalkulacija da vas mijenimo. Tako da samim tim pristupom ne bi onda bilo prostora i potrebe da se pišu stranice i stranice nečega što zaista smatram, evo realno posmatrano, da nije utemeljeno. Nije utemeljeno iz prostorog razloga što smo prije mjesec i pol dana imali zajedno sjednicu, kolega Bulatović je podsjetio, Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, gdje smo jednoglasno, svi poslanici vlasti i opozicije, svi evropski parlamentarci, usvojili deklaraciju kojom je snažno pozdravljeno mnogo toga što je učinio ovaj parlament, ovo rukovodstvo, pa negdje tamo nešto je rečeno i o predsjedniku Crnogorskog parlamenta. Reći da se smjenjuje predsjednik parlamenta zato što nije postignuta dvotrećinska većina za izborne reforme i deblokadu v.d. stanja u oblasti pravosuđa, mislim da je u jednu ruku politički apsurdno. Jer će vas odmah neko kontra pitati, a je li to produkt ovog saziva parlamenta? Reći ćete ne, to je nasljeđe ovog saziva parlamenta. Aha, znači to je bilo i u prethodnom sazivu parlamenta. Jeste. A zašto onda niste pokrenuli inicijativu za smjenu tog, na primjer, predsjednika Skupštine ili nekog ranije koji su imali pun 4-godišnji mandat? Zato što ću vam i sada reći, to što bi to bilo apsurdno, jer to ne može biti razlog za smjenu predsjednika Skupštine. Bilo je pokušaja, bio je sastanak u julu, mnogi su ga pomenuli, ali sjećamo se i ko nije došao na taj sastanak. Razumijem, prihvatam. Ja sam pozvao predsjednike partija. Nekoliko predsjednika partija koji su sada ključni tvorci priče o famoznom broju 49 nisu se tada pojavili. Ali šta mene zabrinjava u ovom trenutku, put kojim ide Crna Gora? Jer se samo govori o broju 49, 54. Znači, nama nisu bitna rješenja. Mi ne treba da se okupimo oko kadrovskih rješenja u pravosuđu, već oko nekog broja koji znači neku političku trgovinu. I znate gdje će to da nas povede? Gdje nas se odvelo i prije 10 godina. Tada je tačno da smo imali dijalog. To je jedan dio mojih uvaženih kolega ističe. Čak i uspješno finale tog dijaloga. Ali ta rješenja, taj dogovor, mnogi će reći politička trgovina sa jednom tada opozicionom političkom partijom, nas je dovela do kadrovskih rješenja zbog čijih izvještaja smo svi okretali glavu sa strane. I unutra i van Crne Gore. Izborna reforma 2014. godine, koju su izglasali tada Demokratski front i DPS, pokazala se nakon nekoliko godina da je bila, iako su najbolje namjere, siguran sam, bile, put ka većem nepovjerenju u izborni proces, a ne izgradnji povjerenja. Tako da ne znači da je svaki broj suština, kraj i uspjeh nekog procesa. Ja bih više volio da čujem da mi pričamo, da se okupljamo oko rješenja, a da se manje bavimo tim političkim kalkulacijama ili ti političkim trgovinama. Jer vrlo često je u prošlosti to Crnu Goru znalo da povede tamo gdje nije trebala
i nije smjela ići. Tačno je tada da je zakazan nastavak tog dijaloga za septembar. Ali tačno je i da u prvoj polovini 2021. godine parlamentarna opozicija naša u najvećem dijelu je bojkotovala rad crnogorskog parlamenta. Tačno je i da najveći dio 2021. godine, kako su istakle kolege, naše kolege iz opozicije su bojkotovali rad Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu. Tačno je i da u septembru mjesecu, kada smo trebali da nastavimo dijalog, bilo je veliko usložnjavanje društveno-političkih prilika u Crnoj Gori i neću dodavati ulje na vatru. Trudio sam se i tih dana da jedno dajem ulje na vatru, ali sada oni koji su na moju afirmaciju prava građana da mirno i dostojanstveno protestuju uzvratili rafalnom paljbom, tada su nas ubjeđivali da treba biti na ulici, pa i sami bili na ulici i iznosili neke mnogo teže i opasnije poruke po stabilnost društva. Ali u tom ambijentu definitivno nije bilo prostora za povjerenje. Lokalni izbori kontinuirani, više puta sam ukazivao, molio sam da to riješimo. Na tom prvom sastanku sam ponudio ovaj zakon upravo o dopuni lokalne samouprave i rekao vam tada, kolege, hajde da ovo bude prva tačka našeg spajanja. Hajde da pokažemo da gradimo povjerenje. Hajde da objedinimo 17 lokalnih izbornih procesa, da relaksiramo Crnu Goru i da možemo onda da nastavimo s ovim što je dijalog, jer ćemo konstantno biti u vanrednom političkom stanju. Tada sam optužen da to radim zato što želim da pobjegnem od izbora u Mojkovcu, na Cetinju i u Petnici. Sada vidimo drugačiji pristup. Sada vidimo da je to poželjan zakon i da je to poželjan zakonski projekat. Hoću da vam kažem da sam dao sve od sebe. Hoću da vam kažem da treba uvijek u politici se osvrnuti i iza sebe. Na mnogo toga sam ponosan, mnogo toga sam naučio, veliko iskustvo sam stekao za ovih 1,5 dana, ali ono zbog čega sam žalostan jeste što sam vidio da u crnogorskoj politici mnogi ljudi, mnogi pojedinci, mnogi političari gledaju samo i usmjeravaju svoju politiku od trenutka. Šta je profitabilno tog dana, tog mjeseca i te nedjelje. I ne žele se nikad vratiti da vide u prošlosti da li su oni nekad bili, da li su se našli u poziciji onog koga danas kritikuju. Ja sam se uvijek trudio da o tome razmislim. Bojkotovao sam parlament zajedno sa kolegama. Tvrdio sam tada da je to demokratsko pravo. Splet političkih okolnosti uslovio je i da vi u jednom trenutku budete u bojkotu parlamenta. Pitali su me novinari šta mislite. Rekao sam i stao apsolutno u vašu zaštitu i rekao da, to je njihovo pravo i podržavam odličnu ideju predsjednika administrativnog odbora koji je također odlično obavljao posao ovih 1,5 dana, kolege Zogovića, da se ukine ona odluka o smanjenju plata ili ukidanju plata usled neučestvovanja u radu sjednica, plenuma ili ti radnih tijela. Onda smo došli do protesta. Imali ste vi potrebu 28. decembra, razumijem, birači, građani, vaši stavovi, da budete sa njima. Nakon toga više puta širom Crne Gore. Nakon toga u septembru, ja sam rekao, sve ono što je mirno, što je dostojanstveno, skidam kapu. Rekao sam tada, za onaj skup 5 dana nakon parlamentarnih izbora na trgu, vidio sam divnu sliku, mnogo lijepih crnogorskih zastava, jedino što mi se nisu dopale neke poruke i neke uvrede. Uvijek sam afirmisao pravo i vaše i bilo koga da izrazi svoje nezadovoljstvo. Ali kada predsjednik parlamenta ili kada predsjednik demokrata to isto učini, odmah zbog trenutka u kom se to dešava i zato što je nekom u tom trenutku drugačiji politički interes, imamo i drugačiji politički odnos. Da vas ne podsjećam na 28. decembar. Za mene je gospođa Suada Zoranić i tada i danas, kada će glasati za moje razrješenje, poštovana i uvažena moja kolegica. Za neke je tada bila građanka sa ulice koja je ušetala u ovaj parlament i koja se ne može oslovljavati sa poslanicom. Zato što je to tada neko mislio da mu je politički oportuno. Ne, drage kolege, moramo, jer ste mnogo svi govorili o dijalogu i o povjerenju,
Mi moramo na tim primjerima da pokažemo, na tim sitnim, malim, na izgled sitnim, a izuzetno bitnim i velikim, da li mi imamo prostora i osnova da gradimo povjerenje. Da ne trčimo odmah i kod najbanalnije povrede procedure ili nečijeg dužeg izlaganja reagujemo ka potpredsjednici Skupštine i predsjedajući. A zaboravimo da li smo možda mi juče, prekjuče govorili 2-3 puta više nego što nam Poslovnik dozvoljava. Jedino na taj način, vjerujte mi, bez obzira, svi znamo što će se večeras desiti, ali vrijeme je pred nama. Ova Crna Gora zavisi od onoga što smo svi mi zajedno. Crna Gora je mala, ali za mene najljepša i najvrednija i najmilija zemlja na svijetu. Crna Gora je satkana od različitosti koje su njeno najveće bogatstvo, a ne slabost i mana. I mi moramo na ovim stvarima prvo da pokažemo uvažavanje i poštovanje, da gradimo povjerenje, da bi negdje mogli zajednički da idemo naprijed. Što se tiče rezultata, prvo da vam kažem da sam ponosan što sam ovih 18 mjeseci dobio tu čast i privilegiju i zahvalnost svima koji su mi je tada ukazali na bazi volje birača da budem na čelu Crnogorskog parlamenta. Ponosan sam i na rezultate i na priznanja i na pohvale i sve ono što je došlo i od strane domaće i međunarodne javnosti. I to nije plod i zasluga jednog čovjeka. To je plod i zasluga tima, zajedničkog pristupa i mnogih od vas i mnogih koji se često ne vide i koji nisu pred kamerama, a to su ljudi koji radi, koji su zaposleni u Skupštini Crne Gore i koji su zaposleni u mom kabinetu. Ponosan sam što sam prvi izabrani javni funkcioner nakon prve istorijske smjene vlasti u Crnoj Gori koja se desila 30. avgusta. Ponosan sam i što sam bio najmlađi predsjednik u istoriji crnogorskog parlamentarizma i najmlađi predsjednik na tlu Europe. Ponosan sam i što sam dobio povjerenje njihovih predstavnika i pravo da u ime dominantno 208.000 građana koji su glasali za promjene dobije mogućnost da budem izabran 23. septembra. Ponosan sam i što sam na čelu Demokratske Crne Gore, što sam bio na čelu izborne liste Mir je naša nacija, koja je tačno, jeste, osvojila 55.000 glasova, ali 55.000 glasova čistih kao sunce. I ponosan sam što sam pripadao i što pripadam i što ću pripadati tom poslaničkom klubu i zaista ljudima koji ne zavise od bilo koga, koji su potpuno slobodni, potpuno autonomni, potpuno nezavisni, koji vole Crnu Goru, rade sve iz ubjeđenja da je to najbolje za Crnu Goru. Satkani smo mi i od mana, i od prednosti, i od dobrih poteza, i od grešaka, ali ključno je da vi vjerujete i da služite svom narodu, da ne zavisite od bilo koga i da svakog možete da pogledate u oči. Ponosan sam i na onaj sporazum od 8. septembra koji se mnogo pominje, koji jeste bio istorijski i tačno je, najvećim dijelom je moje autorstvo i nastao je u mom kabinetu u prostorijama Demokratske Crne Gore, ali sam ponosniji od tog potpisa na to što sam uvijek, kad je taj sporazum bio na ispitu, bio na njegovom braniku. Nisam kalkulisao, nisam gledao da li je rafalna paljba ka meni iz domaćih ili regionalnih centara moći. Stao sam u odbranu. Nije me interesovala politička šteta, iako danas neki pokušavaju da predstave drugačije i da dovedu u pitanje, što je rekao jedan od kolega, moj evropski i evroatlantski put, što je zaista besmisleno. Ponosan sam što sam bio na braniku tog sporazuma, jer ja vjerujem, ja se iskreno zalažem i dijelim te vrijednosti borbe za evropsku, evroatlantsku i građansku Crnu Goru. Izuzetno sam i naročito ponosan na rezultate koje smo ostvarili. Prvo na rezultate na polju transparentnosti i javnosti rada. Zahvaljujući tome što smo u saradnji sa javnim servisom oformili parlamentarni kanal koji je potpuno jednak i potpuno ravnopravan i koji je zaista jedna značajna vrijednost ovog saziva Crnogorskog parlamenta. Zahvaljujući tome što smo obezbijedili najsavremeniju opremu koja je omogućila da prvi put u istoriji Crnogorskog parlamenta imamo direktne prenose svih sjednica radnih tijela i komisija, što vjerujte da je rijetkost u Europi i svijetu. Zahvaljujući projektu i e-parlamenta,
digitalizacije zakonodavnog procesa, e-peticija, redizajna sajta koji vam pruža sve potrebne podatke, poboljšanje uslova i za rad poslanika i osoba s invaliditetom i predstavnika medija i mnogo čega drugog, preko 50 projekata koji su doveli do toga da budemo izabrani za najtransparentniji i najotvoreniji parlament u regionu Zapadnog Balkana. Ponosan sam i na rezultate na polju jačanja nadzorne i kontrolne funkcije. Ponosan sam što smo doveli do disperzije političke moći u skupštinskim odborima, gdje ste prvi put imali činjenicu da se na čelnim pozicijama predsjednika 15 skupštinskih odbora i radnih tijela nalaze predstavnici 10 različitih političkih partija, vlasti i opozicije. Ponosan sam na mnoga unapređenja poslovnika koja su se i danas čula, a koja su u funkciji jačanja kontrolne i nadzorne funkcije. Ponosan sam što je opozicija imala zaista jedan adekvatan odnos u ovom parlamentu, gdje praktično na svakoj sjednici smo imali po 4-5 akata opozicije u okviru dnevnog reda o kojima se raspravljalo, a mnogi od njih su i usvojeni. Ponosan sam što u ovih 1,5 dana u ovom parlamentu je sve bilo moguće što demokratija poznaje, da se prihvati predlog vlade, vlasti, parlamentarne opozicije, ali i da bude odbijen sa koje god strane dolazio. Jer mislim da to negdje istinski jača i ojačalo je naš parlament. Ponosan sam što zbog takvih rezultata i ostvarenja smo imali pozitivne izvještaje evropskih institucija. Ponosan sam što smo značajno osnažili ulogu i zastupljenost žena i predstavnika manjinskih partija i zaista sam ponosan što je potpredsjednica Bošnjak izabrana za prvu potpredsjednicu parlamenta u istoriji, to u ovom 27. sazivu, i zaista sam ponosan na saradnju koju sam imao sa njom kao i sa uvaženim kolegom Bulajićem. Ponosan sam na to što smo u ovom sazivu parlamenta čak 3 naše poslanice imenovali za šefice možda i najvažnijih stalnih delegacija pri međunarodnim organizacijama, a što je uvažena kolegnica Maja Vukićević, kojoj i ovom prilikom čestitam, prije nekoliko dana izabrana za potpredsjednicu Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope. Ponosan sam i na oformljeni ženski klub koji je zaista radio predano, koji je pokazao jedno zajedništvo oko određenih temeljnih vrijednosti i koji je imao konkretne produkte svog rada o kojima smo raspravljali u ovom visokom domu. Tako da ponosan istinski jesam na mnogo toga. Ponosan sam i na međunarodnu saradnju. Zaista činjenicu da je ovdje polovinom prošle godine po prvi put održano plenarno zasjedanje Globalnog savjeta za toleranciju i mir i da nakon dugo godina su predstavnici i predsjednici parlamenata iz 40 zemalja Europe i svijeta bili ovdje naši uvaženi gosti, zahvaljujući poznanstvu i prijateljstvu i dobroj saradnji koju imam sa predsjednikom Globalnog savjeta za toleranciju i mir. Ponosan sam i na ovu skupštinu građana, prva skupština, sve je to istorija, prva skupština građana koja je održana u nekoj zemlji koja nije članica Europske unije, koju je organizovao Europski parlament, je bila upravo ovdje u Crnogorskom parlamentu. Ponosan sam naravno i zahvalni na riječima koje mi je uputio i predsjednik Erdogan i predsjednik Šentop i na tom priznanju koje sam dobio za mir, doprinos nacionalnoj i vjerskoj toleranciji. Ponosan sam što smo i unaprijedili položaj manjinskih predstavnika u ovom parlamentu na sve ono što ste danas imali prilike da čujete, ali i da tu budem do kraja jasan, da bi sve bilo jasno. Ja sam nakon parlamentarnih izbora razgovarao, imao odličnu prijateljsku saradnju sa pokojnim predsjednikom Bošnjačke stranke Rafetom Husovićem. I Aleksa Bečić je dobio podršku tada Bošnjačke stranke za svoj izbor, zato što je to na njihovom organu partije, najvišem organu partije, tražio i predložio gospodin Husović, sa kojim sam imao odličan odnos i koji smatram da je dosta toga zaista dobrog i učinio za Crnu Goru i iskreno vjerovao u nešto što je potreba izgradnje jake građanske Crne Gore. Uvažene kolege, na ono što sam najponosniji moram preći i na taj dio. Najponosniji sam na zakonodavne inicijative i sve ono što su rezultati našeg 1,5-godišnjeg rada. U teškim i složenim okolnostima, vjerujte mi je, priznaćete, a znate i sami koliko su turbulentni bili ona politička,
Sjećate se u kakvim okolnostima smo preuzeli vlast, uvažene kolege, krajem 2020. godine. Čuli smo tada od uvaženih kolega iz SMP u odgovoru na jedno njihovo premijersko pitanje da praktično skoro 4.000 ljudi je zapošljeno samo u mandatu tehničke vlade. Čuli smo odgovorne predstavnike vlade koliko su zatekli sredstava u budžetu kada su preuzeli vlast. Znamo svi koliko je bilo kreditno zaduženje i kakve su rate dolazile i problemi posebno oko kineskog kredita za autoput i mnogo čega drugog. U takvim okolnostima, a dodaj tome političke okolnosti koje smo imali, kojima smo svjedočili, jednu turbulentnu situaciju, činjenicu da svega 3 poslanička kluba ovih 1,5 dana nisu bojkotovala u nekom trenutku crnogorski parlament. Činjenica, ja sam se trudio da budem jedna vrsta kohezionog faktora koliko sam mogao i umio između raznorodne parlamentarne većine 11 partija koji tvore 41 poslanika, parlamentarne opozicije također raznorodne, vlade dominantno nestranačke, predsjednika države koji je dolazio iz opozicione partije, ali da bi procesi bili i išli naprijed. I ja jesam ponosan na zakonodavnu aktivnost i projekte koje smo usvojili u ovom najvišem domu. Ponosan sam posebno na one projekte kojima smo značajno unaprijedili život crnogorskih građana. Ponosan sam na to što smo za 1,5 dana za 100% povećali minimalnu zaradu u Crnoj Gori. Povećali sve plate u Crnoj Gori za negdje oko 20%. Povećali minimalnu penziju za 36%. Jedna od prvih inicijativa koju sam pokrenuo, a hvala vam što ste podržali i mene što smo zajednički radili na tome, je bila, a to je dugogodišnja moja borba kao opozicionara, da se besplatni udžbenici uvedu za sve osnovce i da se vrati dječji dodatak. Ponosan sam što smo i to uspjeli. Ponosan sam što smo ispravili nepravdu prema majkama, kakav god da je onaj zakon bio, znamo da je imao mnogo manjkavosti. Ponosan sam i na ovaj zakon koji smo obezbijedili otpremnine onim radnicima koje smo dugo godina srijetali ispred crnogorskog parlamenta. Ponosan sam i na mnoga druga zakonska rješenja koja smo usvojili. Ponosan sam i na 2 nepravde koje smo ispravili u ovom visokom domu, a koje smo zatekli. Jedan je Zakon o slobodi vjeroispovijesti, gdje smo usvojili Zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je pozdravila Parlamentarna skupština Savjeta Europe, ocijenivši da smo zadržali najveći dio, odnosno sve ono što je bilo dobro iz prethodnog, ali i riješili problematična pitanja. Ponosan sam što je taj zakon na zadovoljstvo svih tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica i što sam imao odličnu saradnju sa čelnim ljudima tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica, nevezano o kojoj vjeroispovijesti govorili. Ponosan sam i na ovo o čemu je poslanik Imanbegu govorio, ono jedinstveno glasanje i rješavanje skoro, čini mi se, poluvjekovne nepravde prema mještanima Valdanosa koju smo uspjeli da ispravimo. Ponosan sam i na onaj zakon o tome da smo dan rođenja Petra II. Petrovića Njegoša proglasili državnim praznikom, jer je to nešto što je, čini mi se, u najvećoj mjeri ujedinilo Crnu Goru, a dugo godina se to sprečavalo, zaustavljalo ili osporavalo. Ponosan sam zaista na sve te inicijative, jer smo svi zajednički negdje radili na tome, ugradili dio sebe i što je najvažnije, učinili sretnim i zadovoljnim crnogorske građane. Ponosan sam i na izbor novog savjeta radio televizije Crne Gore i tužilačkog savjeta. To su bili višemjesečni, ali izuzetno transparentni i kvalitetni procesi koji su rezultirali da se tako značajne institucije izaberu bez jednog glasa protiv. Vidite, ovih dana jednoglasno je izabran VD Vrhovnog državnog tužioca iz reda tužilačke organizacije. A šta smo slušali mjesecima? Da to neće biti tako, da će biti neko nadgornjavanje, da će biti političke trgovine i da neće biti iz redova tužilačke organizacije. Ne, dobili smo na kraju jedinstvo. Ja se nadam, hoću da vjerujem da ćemo dobiti i kvalitet, jer od tog kvaliteta Crnoj Gori može biti samo bolje. I na samom kraju da sumiram ovo moje izlaganje. Najponosniji jesam, na mnogo toga ponosan, što ovako odgovornu funkciju, a znaju oni koji su je prije mene obavljali, koliko izazova nosi na dnevnom nivou, sam obavljao na način da se od mog djelovanja, rada, rezultata, aktivnosti, prvo nije nikada zastidjela moja porodica, ali da se zbog toga nije mogao
nije mogao zastiđeti ni jedan građanin Crne Gore, ni jedan, siguran sam, politički subjekt, bez obzira kom spektru pripadao, jer sve ono što sam radio, radio sam vjerujući da radim najbolje i isključivo za Crnu Goru. Kad ovo sumirate, jasno vam je da je do rezultata rada i mog i ovog saziva ja ne bih mogao biti smijenjen. Da je do odnosa prema kolegama iz vlasti, iz opozicije, a to smo imali prilike da čujemo, ne bih također mogao biti smijenjen. Da je do izborne volje građana, imajući u vidu rezultat 30. avgusta, ako je on nekom daleko, sve rezultate nakon toga mjerenja i istraživanja javnog mijenja, također ne bih mogao biti smijenjen. Da je dodate riječi, koja je valjda veoma bitna u Crnoj Gori, također ne bih mogao biti smijenjen, iako ste samo gledali ono što su pisali u prethodnim danima i nedjeljama, a ne samo godinama. Jer politički subjekti parlamentarne većine, svi, uključujući i potpredsjednika vlade, gospodina Abazovića, su saopštili prije 5, 6, 7, 8, 10 dana da neće podržati moju smjenu. Naravno, nije mene iznenadio ovaj obrt. Ja se sjećam obećanja da se s DPS-om neće ići, pa da se neće ići sa ovakvim DPS-om, pa će se istrajavati na konceptu ekspertske vlade, pa da su izbori jedina čista opcija i mnogo čega drugog. Ali i da je dodate riječi, ne bih mogao biti smijenjen. Tako da ću, pošto je to izvjesno večeras, biti smijenjen, ne zbog rezultata, nego zato što će se pogaziti osnovni demokratski principi, zato što će se prekršiti i pogaziti izborna volja građana Crne Gore od 30. avgusta, jer da je drugačije, na bazi matematike, na bazi demokratskih principa i na bazi svega onoga što Ustav kaže, definitivno da bi epilog bio drugačiji. Tako da smjena klasičnom političkom silom, kao neko ko je na braniku narodne volje, za mene je ogromna čast i privilegija. Ali ovim činom, potpuno jasno, to je politička definicija, je konstituisana nova parlamentarna većina, je konstituisana nova skupštinska većina i definitivno je prekrojena izborna volja građana. I na samom kraju, uvažene kolege, ja nisam čovjek koji je ušao u politiku da bi se statusno ostvarivao. Niti sam imao, niti imam takve ambicije. Ne smatram da je nečasno, iako je neko imao te motive. Ja ni za ovih 12 godina kao javni funkcioner, a vidjeli ste čega sam se sve odrekao, što je malo ko uradio od privilegija koje nosi ova funkcija. Niti sam dobio, niti ću ikada dobiti kao javni funkcioner, niti mi treba. Ni kredit, ni stan, ni bilo šta drugo. Iako sam svjestan da najveći broj ljudi koji su možda to i ostvarili, su to uradili časno i u skladu sa zakonom. Ali hoću da vam kažem da sam ušao u politiku, a van politike bi mi mnogo lakše i ljepše bilo, samo zato što nisam mogao da gledam tako podijeljenu Crnu Goru, takvu degradaciju sistema vrijednosti, odlazak mladosti, sukobe, prebrojavanja, ekonomsku devastaciju, pravno urušavanje i veliku nepravdu protiv koje sam se uvijek borio i protiv koje ću se uvijek boriti. Kada smo osnivali demokratsku Crnu Goru, rekao sam mojim kolegama, evo tu sjede, jer su tada tvrdili mnogi, vi mladi ljudi, puni entuzijazma, ali teško da ćete uspjeti. Nije Crna Gora zrela za vaše pomirenje i za vaš program. Ja sam tada rekao, kolege, možemo da imamo 1%, možemo da izađemo iz politike. Ja u to vjerujem. Ja u taj koncept pomirene Crne Gore, građanski jake, iskreno vjerujem. I da smo tada imali 1%, ne bih imao problem da kažem, nije vrijeme za demokratsku Crnu Goru i za ovu ideju, ali ja od nje neću odustati. To vam i danas kažem. To što mi imamo veliki broj procenata, mnogo mandata u lokalnim parlamentima, predsjednika opština, skupština, sve je to prolazno. Sve je to prolazno u životu i u politici. Ali ono što je meni ključno, što je meni bitno, što sam i tada rekao, bit će u politici dobrih i manje dobrih rezultata,
bit će ovih ili onih pozicija, bit će i par procenata pa ćemo doći do ovoga što smo danas došli. Sve je to prolazno, sve je to relativno. Ali uvijek moramo ostati slobodni ljudi, nezavisni ljudi, autonomni ljudi, ljudi koji neće služiti ni jednom centru moći, ljudi koji će moći slobodno da šetaju ovom najljepšom zemljom i našom jedinom domovinom i ljudi koji će do kraja služiti slobodarskom narodu Crne Gore. Na to sam ponosan i hvala i njima što su to održali, što su mi pomogli, što smo na tim principima, a sve drugo, vjerujte mi, da je u životu relativno, da je prolazno. Kad ste vi sa te strane mirni i spokojni, kad možete mirno zaspati, svako pogledati u oči, vi ste bogat čovjek, bez obzira bili obični crnogorski građanin, poslanik, ministar ili predsjednik. Zato moje uvažene kolege, s obzirom da ste odlučili večeras, ne mislim na vas, nego na one koji su zajedno sa nama vas pobjedili 30. avgusta, da prekrojite izbornu volju građana. Vidimo se tamo jedino gdje je mjerodavno. Vidimo se na sudu naroda. Koliko god se bježalo od izbora, taj sud se ne može izbjeći. Ja ću biti sa narodom, uvijek mirno i pristojno, u skladu sa demokratskim principima, ali jedva čekam, sa nestrpljenjem čekam da se zaista u jednoj civilizovanoj atmosferi i odnosu tamo izmjerimo. Jer budite sigurni, može se prekrajati, može se političkom silom smjenjivati, ali se sud naroda ne može izbjeći. Hvala vam na saradnji za ovih 1,5 godina. Hvala na saradnji svim institucijama i čelnicima državnih institucija. Moj ponos je bio da budem na ovom mjestu, da služim Crnoj Gori i dičnom narodu Crne Gore. Živjela Crna Gora, živio slobodarski narod Crne Gore. Hvala vam.